औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून व इज़ा ख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरूना अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून. Prije ćemo završiti do ovdje. Sada danas smo počeli surat Al-Bakara, a od ajet 84. Od 84. do 87. Vaiz akhazna misaka bani Israila, i kada smo mi uzeli zavjet od sinova Izrailovi. Šta je bio taj zavjet? La tabuduna illallah, to je prva tačka, nećete obožavati nikoga osim Allaha. Va bil validajni ihsana, i činit ćete dobročinstvo roditeljima, vazil kurba, i bliskoj rodbini, val yatama, i siročadima, val masakine, i siromašnim, vakulu linnasi husna, i govorit ćete ljudima lijepe riječi, va aqimus salata, i obavljajte namaz, va atu zakata, i davati zakat. Summa tavallatum illa qalilun minkum wa antum murizun. Onda ste se vi osim vas malo okrenuli od ovog zavjeta i izbjegavali ste ga. Ovdje je rečeno šta je Allah uzeo zavjet od Izraelčanima i kada smo mi uzeli zavjet od sinova Israilovi. I prije Allah rekao ovi njihova loša dijela i kako oni su prekršili svoj zavjet i kako oni su bili neposlušni. I šta se tiče ovo poslanstvo što je bio kod njih, ovo bio zbog ti obećanje što je Allah obećao
sa Hazrat Ismail alaihissalam, sa Hazrat Ibrahim alaihissalam i za Hazrat Isak alaihissalam. I poslije, kada oni su prekršili ovo zavjet, onda ovo Božje blagodat krenao prema Banu Ismail. I zato Allah poslao ovo zadnji poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam koji je donio ovo zadnji širijet od sinova od Ismaila, od rodom Ismaila alaihissalam. Zato što Allah kada podari jedan blagodat i ako ljudi ispuni svoj dio, onda taj blagodat nastavi dalje. Ali čim čovjek odstrani taj zavjet, ako ljudi ne ispuni taj zavjet, onda Allah kaže ja ću uzeti ovo blagodat od vas i podarit ću za neki drugi ljudi, neka druga nacija. I na ovo doba muslimani isto treba da razmisli u tome. I u Kur'an kaže vi ste najbolji ummat što je izveden za dobrobit čovječanstvu. I onda mi kao muslimani mi smo dužni da pokazujemo da mi smo najbolji ummat prema svog dijela. Naprimjer ovo što je Allah uzio zavjet i to isti zavjet je uzio od nas. Nema nikakva razlika da mi obožavamo Allaha. Oni su imali možda drugi način molitva, mi imamo završen način molitva i da činimo dobročinstvo roditeljima. I kao muslimani mi sada treba da vidimo gdje stojimo, da li mi smo dobro prema roditeljima ili nismo. Ako nismo dobro prema roditeljima, to znači nismo pravi muslimani, nismo pravi vjernici. I zato svaki čovjek ima okolnost, svaki čovjek ima jedan krug. Onda taj krug treba da obuhvati na prvom mjestu Boga, da čovjek treba da obožava Boga i onda čini dobročinstvo prema roditeljima, onda prema rodbini i siročadima i siromašnim i govorit ćete ljudima lijepe riječi. To znači kada pričate sa ljudi ne psujete, kada pričate sa ljudi ne vređajete i nego kažete lijepe riječi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najmanje sadaka možeš kada sretneš svog brata, sretneš sa vedrom licom. Da se smije, da tebe bude drago. Ovo je najmanje što mi možemo da radimo i ne košta ništa. I zato to treba da muslimani misli u tome. Dalje kaže وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ i kada smo od vas zavjet uzeli لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ da među sobom nećete prolivati svoju krv وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ i nećete izgoniti jedni druge iz domova vaši ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ onda ste vi obećali i bili ste svjedoci u tome. Onda dalje Allah kaže ovo isto je priča za zlo namjere ili loša dijela od Jevrije. Sumantum haulai taktuluna anfusakum a ipak vi ubijajte svoje ljude wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim i izgonite jednu grupu među vama iz naselja njihovi tazaharuna alehim bil ismi wal udwan i grijehom i nasiljem podržavate jedan drugog protiv njih وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
I ako vam oni dođu kao zarobljenici, vi ih puštate da uzmete otkup. Vahva muharramun alaikum ihrađuhum, a zabranjeno vam je bilo da ih izgonite. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, zar vi onda vjerujete u jedan dio knjige, va takfuruna bi ba'zin, a drugi odbijajte. Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum, pa onima među vama koji ovo čini nagrada. Fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab. Pa onima među vama koji ovo čine nagrada na ovom svijetu može biti samo teško poniženje, a na sudnim danu oni će biti podvrgnut na najstrašnoj kazni. Vamallahu bi gafilin amma ta'malun, a sigurno Allah nije nemaran prema onome što vi radite. Kod Javrije ovdje se kaže da oni isto istiraju jedno i na drugo, ili da ratuju, ili da ubijaju. Stvari u tome Javrije, i ovdje se kaže da oni pravi kao zatvornik ili nešto tokom ratu. Ovdje Javrijema nije zabranjeno za dva dijela. Jedan, da ne ubijete jedno i drugo, i da ne pravite nekome kao sluge, i da ne istirate iz domova. Javrije, oni kažu da Javrije mogu da postanu sluge samo za dva način. I kada bi neko prodao sebe, na primjer čovjek imao neki dug i ne može da ismiri, i onda on proda sebe i onda da služi svog gazda. A drugo, ako sud nekoga proda, na primjer ako neko pravio neka teška, pravio loša dijela ili uzio manja nekoga, bogatstva nekoga, ali taj Javrija ne smije da bude prodat kod koje ne Javrija. Ali ovo što mi pričamo široko, što je nekad bila praksa i možda sada to nije. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem iselio iz Mekka do Medina i onda u Medina, tada se zvala Medina kao Jasrebi, i onda poslije je dobio ime Medina, poslije dolazak poslanika. Tamo su živjeli dva pleme, Aos i Hazraj, koji su bili Arapi, i oni su isto, Aos i Hazraj, oni su ratovali međusobno. I isto su živjeli tri pleme od Javrije. Jedan su od ovi tri Banu Kureza, Banu Kenka i Banu Nazir. Banu Kenka i Banu Kureza, oni su bili na strane od Aos, i Banu Nazir, oni su bili strane od Hazraj. I oni kada su ratovali međusobno i kada bi Javrije su bili kao zatvornik, onda oni su rekli da Javrija ne može da bude kao sluga kod neko drugo, i onda su skupljali pare da bi ni oslobodili. I kao kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, muslimani oni će raditi isti stvari kako su Javrije radili, i tokom istorije Islama muslimani isto su napravili neki takva dijela koja se oslabila moć Islama. Na primjer, ovi vlada od Španija, Undulus, tamo muslimani, kao vi znate, nekoliko stoljeća oni su vladali, i tamo vlast od taj Španija, oni su pravili neki tajni
dogovor sa Rimljanima, to je bila kršćanska jedna imperija, i na druge strane ovi koji su bili muslimani Abasi, oni su pravili jedan isto tajni ugovor sa kralj Francuska. I tako dva dijela, jedan bio sa jedne strane sa kršćani i drugi bio sa druge i protiv jedno i na drugo. I to je taj stvar što žalosno mi sada gledamo danas, da muslimani, islamska svijet kao jedna tijela uopšte ne postoji, nema mir kod muslimana, ratuju jedno i drugo, ubijaju muslimani i koji budu ubijani, koji ubice, svi su muslimani. I tako izgleda da ne može bude još gorije stanje kako oni imaju. I za takve stvar časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao rješenje da bi rešili ovi problemi ako bi prihvatili običani Mesija, Imam Mahdi, koje je Allah poslao radi njih. Ali žalosno oni još zalutaju. I ovdje što je rečeno da oni vjeruju jedne dio knjige i jedno odbio, to znači da bi ako neko radio jedan dio dobro dijela i jedno zaustavili, na primjer ako muslimani obavljaju namaz i ne posti, ali ako posti i ne pomaže siromah, i ako pomaže siroma i onda opet čini neka zlo protiv nekog drugog, to znači neki dio bi oni radili, a drugi bi odbili, i tako onda ne bi bili pravi vjernici, zato što vjernik treba da prihvati sve Božje naredbe. Onda dalje se kaže ulaika allazina ishtarawul hayata dunya, to su oni koji su kupili ovaj život za ahiret. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun, zato za njima neće kazna olakšati i njima se neće pomoći. Zato što ovo kazna za ahiret neće biti toliko skraćena, nego to će biti velika i duga kazna. I sada mi imamo još vrijeme i ja sam pročitao jedan dio i onda možemo da čitamo još neki dio arapskog i onda slijedit ćemo prevod. Auzu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء
मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम कुल फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ। क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम कुल बि'सा मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौता इन कुन्तुम सादिकीन। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयात व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनह व मा हुवा बिमुज़अज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। वलक़द आतैना मूसल किताबा अमीस्मो ओइस्तिनु मूसाऊ दाली किनिगु व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल ई रेदुम समपोस्लानीके स्लाली व आतैना ईसब्ना मरियम अल-बय्यिनाति ई ईसाऊ सीनु मरियमिनुम मिस्मो दाली यास्ने दोकाज़े व अय्यदनाहु बिरूहुल कुदुस ई पोमोगलीगा सरूहुल कुदुसुम अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम ई kad god dođe neki poslanik sa onim što ne volite istakbartum oholiti se fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun i neke od njih ćete odbiti, a neke ćete ubiti. Ovo sada opet Allah priča za Živrija i kaže, a mi smo uistinu Musa dali knjigu i redom samo poslanike poslali. To znači poslije Musa a.s. su došli mnogi poslanici koji su slijedili isti šerijat, isti zakon. U Bibliji je rečeno za nekoliko poslanika njihovog dijela i tako i tamo isto je pisano za razni stvari, za vezane razni poslanici. U Bibliji isto drži kao istorija od početak od Adam a.s. Adam a.s. on bio prvi poslanik šta se tiče za naš era
I oni poslanici koji su došli od toj područje i Biblija priča za ovo svi poslanike. I šta se tiče u početak Jevrija, ta religija ili početak hrišćanstvo, mi vjerujemo da to je bio čisto, ali poslije oni su pokvarili. Na primjer, kada je neki izvor počene sa neke planine i taj voda bude čista i zdrava, ali čim prolazi taj voda prema more i dok taj voda stigne do more, to bude potpuno drugačije. Ne bude čisto kako je bio u početak. I to je taj sada stvar je sada se nalazi sa Biblijom i ljudi su mešavali svoje riječi sa Božje riječima. I zato sada Biblija nije takav knjiga kako je bio u početak. I ovdje se kaže da poslije mi smo poslali Isa, sinu Marijeminu. I slali i Isau, sinu Marijeminu. I ovdje se pokazuje da je Imam Mahdi a.s. pisao što je Isa a.s. bio bez oca. Ovo bio već dokaz među Izraelčanima. Nema sada jedan muškarac od čije dijete ili rodom može da bude poslanik. I zato oni su kada prekršili zavjet i kako je ovdje je rečeno, oni su pokušali da ubijaju poslanike i bili su protiv svakog poslanika i onda na kraju je Allah poslao Isa a.s. i onda više svoj blagodat nije dao nego dao među Ismail a.s. i među njegov rodom, to znači časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje kada se kaže ovo Ruhul Kudus, i to znači i ovo Malik Džibrail, njegov jedan ime isto je kao Ruhul Kudus. I ako se kaže da taj Ruhul Kudus se pojavio kod Isa a.s., to ne znači da ostali poslanici, oni su bili bez Ruhul Kudus. Svaki poslanik, on bio sa Ruhul Kudusom. I za Isa a.s. kada su Jevrije, oni su optužili i do dan danas oni optužuju da je njegov rođenje bio pogrešno, nauzbillah njegova majka imala neki afer, to oni Jevrije kažu, do dan danas oni kažu. I onda poslije kada oni misli da oni su ubili njega na križu i pokazali da njegov smrt je pogrešan i on je postao kao, on dobio Božje prokletstvo i zbog toga časni Kur'an oslobodio Isa a.s. od ove optužbe. I kada se kaže da je on umro na križ, i to znači da on nauzbillah njegova smrt bio njegov smrt pokazao da on dobio proklestveni smrt. I to znači on bio sa šetan, nije bio sa Malik. I zato bio je potreba da se kaže da on Ruhul Kudus, to znači Džibrail a.s., on dolazi kod njega. I kršćani, oni misli da on je zbog toga, on je Božji sin i daju njemu puno veći čast. On bio samo jedan Božji poslanik koji je dolazio sa jedan posebnom poruku. I za njega ne smijete da vjerujete ono što je on sam nije mislio za sebe. U Bibliji ima taj metafor Božji sin koji je koristen za drugi ljudi isto. I zato
mi vjerujemo da Džibrail a.s. Božji je Malik, on ako je dolazio kod Isa a.s. i časni poslanik s.a.v. rekao, među muslimanima isto će pojaviti Mesija i jedan od sledbenika od Muhammed s.a.v. i on isto primio objava, ali taj objava bio mimo zakon, mimo šrijat. I Allah isto poslao Malik Džibrail kod njega sa ovom porukom i da je on je zaista običani Mesija za ovo doba da bi muslimani ispravili svoj put, da bi držili ovo pravi put. Onda dalje se kaže Vakalu klubuna gulf, oni su rekli naša srca su potpuno zastrta. Ballanahumullahu bi kufrihim, zapravo je njih Allah prokleo zbog njihovog nevjerovanja. Faklilum ma yu'minun, pa malo oni vjeruju. I ovi ljudi kada oni prije je već rečeno da njihova srca bio kao kamen i kada je toliko oni tvrdo glava, tvrdo srca, takvi su ljudi, onda oni kažu kao da njihove srce su puno vrijedne i oni su sada u neki zastoru i ne može da uđe vaše riječi i zato oni kažu mi ne možemo da shvatimo vašu poruka. Walamma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, i kad im je od Allaha došla knjiga koja potvrđuje ono učenje što su oni imali. Vakanu min qablu yastaftihuna lallazina kafaru, a prije toga su tražili pomoć od Allaha protiv nevjernika. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, pa kad im je on došao prepoznavali, pa kad im je on došao prepoznali su ga i onda odbili. Falanatullahi lal kafirin, neka je prokletstvo Allahovo na nevjernicima. Oni Jevrije, oni su već saznali da je sada je vrijeme za dolazak taj uzvišen poslanik. I oni su znali prema svojim preskazanjima, pogotovo kada ovi kršćani su pokvarili svoje vjera i oni su uzeli Isa a.s. kao Bog ili Božji sin. I šta se tiče Jevrije, oni su držili da je vjerovanje da je Bog je jedan, Bog je jedinstvenost. I onda među njima su bili isto neki pobožni ljudi koji su dobili objava od Allaha i oni su saznali prema znakovima, prema preskazanjima da taj poslanik će pojaviti među Arapima. I zato ovi tri plemen od Jevrije, Banu Kenka, Banu Nazir i ovo treća, oni su iselili Banu Kureza, Banu Kenka i Banu Nazir. Oni su selili Madina i oni su čekali da taj poslanik treba da pojavi. I zato Allah kaže i prije toga vi ste čekali, prije toga ste tražili pomoć od Allaha protiv nevjernika, pa kad im je on došao, prepoznali su ga i žalosno umjesto da prihvati, oni su odbili. Besa maštarao behi anfusahum, i vrlo je ružno ono što su dobili prodajući svoje duše, nafs. An yakfuru bima anzalallahu bagyan an yunazzilallahu min fazlihi ala man yasha'u min ibadihi. Oni negiraju ovu istinu koju je Allah objavio, buniće se što Allah šali svoju blagodati kome god od svojih robova on hoće. Faba'u be gazabin ala gazab. Zato su
se oni vratili sa srdžbom na srdžbu. Valil kafirin azabu muhin, i za nevjernik je sramna kazna određena. Allah kaže besa maštarao bih anfusahum, vrlo je ružno ono što su dobili prodajući svoje duše. Zato što kada je dolazi Božji poslanik, onda on pravi jedna trgovina, onda pravi jedan zavjet i ugovor. Na drugom mjestu Allah kaže inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. To znači Allah pravio jedan ugovor, Allah kupio od vjernike njihove duše i njihove imetak u zamjenu na džennet. I ovo ugovor isto su pravili sa Musa a.s. ali onda nisu držili. Zato Allah kaže zato su oni vratili sa srdžbom na srdžbu. To znači Allah ni kaznio strogo kaznom. I ovo Božje srdžba mi vidimo kroz istorija nekoliko puta. Jevrije oni su primili ovo je bio uvijek Božje kazna. Zato onda dalje Allah kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. I kad im se kaže vjerujete u ono što je Allah objavio, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Oni kažu mi vjerujemo u ono što je nama objavljeno. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. I poriču ono što je objavljeno pored toga. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. A ipak je ovo istina koja potvrđuje ono što je kod njih. To znači časni Kur'an potvrđuje da vi isto ste držili djelemačno istina. Kul falima taktuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Ti reci ako ste vjernici, zašto ste ubijali Allahove poslanike prije ovoga? I časni Kur'an potvrđuje ovo što je bio istina ili što je oni su napravili od sebe i časni Kur'an odbija takve stvari. Jevrije, kao smo rekli prije, oni su čekali za dolazak taj uzvišen poslanik, ali oni su mislili to treba da pojavi među njima, među rodom među taj lanac od Izraelčanima i ne od lanac od Ismaila a.s. I zato oni su odbili. I inače, kao časni Kur'an kaže, ovi svi predskazanije za dolazak taj izvišeni poslanik Allah je ispunio. I ovo predskazanje postoji u Bibliji. Ali oni su odbili, čekali su ga i onda kažu mi vjerujemo samo ono što je kod nas. To znači kao Jevrije, oni daju prednost svoje nacije. Zato Allah kaže što vi pričate da bi vi prihvatili ako je poslanik pojavi među vama. Onda Allah kaže ako je to, onda ako ste vjernici, zašto ste ubijali? Zašto ste bili suprotni svakog poslanika? Kad god među vama je došao koji su bili među Izraelčanima, ali opet vi ste odbili njih. I onda ovo vaš tvrdnja da vi bi prihvatili poslanik ako bi pojavio među vama, to je isto je laž. وَلَكَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. A zaista Musa vam je došao sa jasnim dokazima. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. A vi ste u njegovom odsustvu tle uzeli, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. A bili ste silnici. Musa otišao samo za kratko vrijeme, a vi ste uzeli tle da obožavate, toliko ste bili pokvareni. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. I kada smo mi od vas uzeli vaš čvrst zavijet, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Iznad vas tur uzdigli, ovo smo objasnili prije, govorići خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Držite čvrsto ono što smo vam mi dali i poslušajte. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Oni su rekli mi čujemo, ali se ne pokoravamo.
vašrebu fi klubihimul ijla bi kufrihim, ali su zbog svog odbijanja njihovoga srca bila opijena ljubavlju prema teletu. Vašrebu fi klubihimul ijla bi kufrihim kul besama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Ti njima reci, ako ste vjernici, vrlo je ružno ono na šta vas vaša vjera navodi. I kako je ni bio rečeno, Huzu ma atenakum bekuwa, da držite čvrsto ono što smo vam mi dali i poslušajte. Ovo je ista naredba Allah nama dao kao muslimanima, da mi treba da isto držimo taj čvrsto taj pravac prema Boga i pravac prema čovječanstvu. To su glavna, kao mi kažemo kratko, kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadikin. Ti reci, ako je kod Allaha kuća drugog svijeta samo za vas, mimo ostalih ljudi, onda poželite smrt ako ste istiniti. I oni kada su vjerovali da poslanstvo je kao da njihova nacija ima pravo da poslanstvo bude kod njih, i onda isto oni su držili taj vjerovanje da je spas nalazi kod njih. Kao da oni će biti samo ti ljudi koji će dobiti spas poslije smrt. Oni će ići u raj, ostali ne. I zato Allah kaže, ako je tako, onda poželite smrt mimo Allah, onda poželite smrt ako ste istiniti. To znači da molite, kao u časnom Kuranu na drugom mjestu je rečeno, ako vi mislite ovo poslanik nije istinit, onda molite od Allaha i šalite prokletstvo Božje, prokletstvo protiv drugoga, i onda vidjet ćete Allah pokazati ko je istinita. To znači kao da pravite neki dua i kroz dua rešite ovo predmet. Ako jedan čovjek on tvrdi da on je od Allaha, a drugi protivnik misli da nije od Allaha, onda časni Kur'an kaže Allah zna tajne, onda neka molite od njega. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, a oni je nikada neće poželjeti zbog onog što su njihove ruke unaprijed poslale. Wallahu alimun bizzalimin, Allah dobro zna silnike. To znači oni boji od smrt. Wala tajedannahum ahrasan nase ala hayat, a ti će sigurno naći da su oni pohlepeni za životom od svih ostali. Wa min allazina ashraku, svi ostali ljudi, čak i više i od idolopoklonika. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana, svaki od njih želi da ima 1000 godina. Wa ma huwa bimuzahzihi min al-azabi, ali ga ovaj njegov dug život neće spasiti od kazne. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah dobro vidi sve što oni rade. Oni koji su mušriki, i onda to su mnogobožaca, imaju i dva vrsta, i isto ovi. Jedan koji negiraju sudnik dan. Oni misli poslije smrt nema života i samo ovaj život je baš kraj. I onda oni voli udobnost, život za ovog svijeta, i puno voli ovo svjetski život. A drugi su oni koji misli, oni negiraju život poslije smrt, ali isto oni ne voli život na ovom svijetu, i onda oni hoće da brzo da oni budu oslobođeni od ovih problema. Ovdje što je bio rečeno da ovaj njihov dug život neće spasiti od kazne, čak bi ako oni dobili 1000
1000 godina. I to znači ovo je rečeno da nije moguće da neko dobije život 1000 godina i ovo što je bio rečeno za Hazreti Nuh alejhi selam da on živio 950 godina, ovo mi vjerujemo to je vrijeme za njegov šerijet, njegov zakon i toliko dugo je trajao njegov zakon i poslije se pojavio Hazret Ibrahim alejhi selam i zakon od časnog poslanika će biti do sudnjeg dana i za Jevrijama je bio tako rečeno da oni puno voli ovog svjetski život i tako inšallah sada ovo završavamo taj dio. Mi smo stigli do ajet 97 i ako Bog da onda do sljedeći put. Onda assalamu alaikum wa rahmatullah.